Muraho murakaza neza kuri Vix Fox. Mu mwaka wa 2002 u Rwanda rwari rukiri mu nzira yo kwiyubaka nyuma y'ibihe by'amage. Nibwo hatangiye Rwanda Express, ikigo gito cyari gifite indege imwe cyakoraga ingendo muri Afurika y'Iburasirazuba. Kugera ubu ngubu iki kigo nicyo cyaje guhindurirwa izina cyitwa Rwandair. Ariko guhera mu mwaka wa 2009 Rwandair yahawe ubushobozi hanyuma igura indege nka Boeing 737, iryo ni izina ry'indege, ndetse igura n'indi ndege yitwa Airbus A330. Hanyuma iki gihe Rwandair yatangiye ingendo mpuzamahanga mu bihugu bitandukanye mu Burayi, Aziya na Afurika yose. Rwandair kugeza ubu ifite ingendo mu bihugu birenga 30, ari byo bifasha ba mukerarugendo barenga 1.2 miliyoni buri mwaka baza mu Rwanda kubasha gushika mu Rwanda. Ku mwaka izana amadevize arenga 200,000,000, igira uruhare rukomeye mu guteza imbere MICE tourism, ubukerarugendo bushingiye ku nama n'ibikorwa by'ubucuruzi. Ariko kandi raporo za 2023 zigaragaza ko iki kigo kigihura n'ibihombo bikomeye cyane kugira ngo kibashe guhangana n'izindi sosiyete zikora ingendo zo mu kirere zikomeye cyane nka Ethiopian Airlines cyangwa se Turkish Airlines. Rwandair kugeza ubu ni urugero rwiza rw'iterambere cyangwa se urugero rwerekana iterambere ry'u Rwanda n'abanyarwanda, ndetse ni kimwe mu gikorwa gifasha abanyarwanda abatuye mu Rwanda gusohoka bakatembera cyangwa se bakagera hanze y'igihugu, ndetse n'abanyamahanga bakabasha kwinjira mu Rwanda, by'umwihariko abaje mu bukerarugendo. Reka noneho tugaruke kuri BK Arena. Ifite uruhe ruhare mu bukerarugendo? Ninde wayitangije? Yakomotse? Iyi BK Arena ni inzu izwi nk'inzozi z'u Rwanda mu myidagaduro ndetse n'imikino. BK Arena yafunguwe mu mwaka wa 2019, yubatswe amezi 18 gusa. Iyi ni inzu yakira abantu 10,000, ikaba ari imwe mu nyubako zihambaye z'imyidagaduro muri Afurika yo hagati. Niyo yakiriye Basketball Africa League cyangwa se BAL. Iyi ni imikino mpuzamahanga ya basketball. Iyi nzu ndetse yagiye inakira ibitaramo byinshi bitandukanye by'abahanzi bakomeye ku isi yose bagiye baza mu Rwanda, cyangwa se ibyo bitaramo bikomeye byinshi byagiye bibera mu Rwanda byagiye bibera muri iyi nzu. Uyu munsi Kigali Arena izana abashyitsi barenga 200,000 buri mwaka baturutse hanze y'igihugu baje mu Rwanda mu bukerarugendo. Ubukerarugendo bushingiye ku mikino cyangwa se sport tourism byinjiza amadevize menshi cyane mu Rwanda, ndetse bigatanga akazi ku rubyiruko. Ariko raporo zerekana ko kugira ngo Kigali Arena ikomeze kwinjiza amafaranga menshi ikeneye ibikorwa, cyangwa se igomba kuba igicumbi cy'ibikorwa byinshi bitandukanye mu mikino ndetse n'ibindi birengaho bitari imikino gusa, nk'inama mpuzamahanga, ibitaramo ndetse n'ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu. Kigali Arena yabaye ikimenyetso cy'uko u Rwanda rushaka kwinjira mu rwego rwa Afurika mu bucuruzi bw'imyidagaduro, cyangwa se ubucuruzi bushingiye ku myidagaduro. Ariko nanone raporo zigaragaza ko iyo itaza gucungwa neza nk'uko byagiye bigaragara mu bindi bihugu, yashoboraga kuba umutwaro mu bijyanye n'itangwa ry'amafaranga byo kugira ngo isanwe umwaka ku wundi. Iyi nayo turayizi cyane, Stade Amahoro. Iyi ni stade y'amateka y'ubumwe, ejo hazaza ndetse n'iterambere ry'u Rwanda. Stade Amahoro yubatswe mu mwaka wa 1980, ikaba yari iyo stade nini mu gihugu cy'u Rwanda. Niho hagiye habera amarushanwa agiye atandukanye akomeye cyane nka za Sekafa, ibirori by'igihugu bigiye bitandukanye, ndetse n'ibikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Kuri uyu munsi wa none iyi stade yaravuguruwe cyane, ni imwe muri stade nziza kandi zihenze muri Afurika. Ubu ngubu iyi stade yakira 45,000 by'abafana, ikorerwaho ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane iby'imyidagaduro bifitanye isano na football. Iyi stade nshasha rero y'u Rwanda izafasha u Rwanda kwakira imikino igiye itandukanye, urugero nka CAF Champions League ndetse n'amarushanwa agiye atandukanye ya FIFA. Stade Amahoro rero ishobora kwinjiza miliyoni nyinshi z'amadolari mu bukerarugendo ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi bifitanye isano n'ubukerarugendo cyangwa se n'imikino.
raporo zerekana ko stade nk'izi ngizi zihenze mu bindi bihugu bigoye kuzitaho. Ni ngombwa rero ko u Rwanda rushyiraho uburyo buhamye bwo kwita kuri iyi stade ndetse n'uburyo buhamye bwo kuyibyaza umusaruro. Urugero harimo bwinshi twagiye tuvuga bwo gushyiraho ibitaramo abantu bakayitaramiramo, ibyo bikinjiza amafaranga, ibikorwa by'imyidagaduro ndetse n'ubukerarugendo bindi bigiye bitandukanye nabyo bikinjiriza amafaranga igihugu, ndetse n'ubucuruzi butandukanye bugakorerwa kuri iyi stade. Ibyo byose bigafasha abaturage mu iterambere kugira ngo itazaba umutwaro ku gihugu ndetse n'abaturarwanda. Rwandair, Kigali Arena ndetse na Stade Amahoro ntabwo ari inyubako gusa. Ibi ni ibirango by'igihugu bishimangira neza icyerekezo cy'u Rwanda nk'igihugu gifite intego zo kuba igicumbi cy'imyidagaduro, igicumbi cy'imikino ndetse no kuba igicumbi cy'ubukerarugendo muri Afurika. Ariko ibi byose byagerwaho igihe habayeho imicungire myiza y'ibikorwa remezo, politike y'ubucuruzi ihamye ndetse n'ubushobozi bwo guhangana ku isoko ry'isi muri rusange ndetse n'isoko rya Afurika. Ibi bikorwa byose bitangaje byahinduye isura y'u Rwanda mu myaka ishize. Ariko se mu myaka 10 iri imbere ibikorwa bizaba bigiteza u Rwanda imbere cyangwa bizasigara nk'imitwaro ku Rwanda ndetse n'abaturarwanda? Ibi byose n'ibindi bibazo wibaza nibyo tuzagarukaho ubutaha. Andika cyangwa se usige igitekerezo cyawe muri comment utubwire uko ubyumva. Ese ubyumva ute? Wakoze kubana natwe. Iyi ni Vix Fox twareberagaho. Duhure mu biganiro bikurikira.